voin hi July ni somni panga sang ni somni pathum thole ni ania Mizo Official Channel khir tu le ngai thatu zongjong te chi baivek ule Manipur boina chuan ziom lam alapan theime ulawa nimin tlai khan All Assam Manipur Student Union chuan Meitei area Mizoram te churang taka chu asan tura ati hnuwa nimin tlai ve khan an thu sud le in atum thumna tan thu chu an siam le a Barak Valley Meitei area tanga Mizo te chuak tura an ti na chu sud felin remna le muan na an du thu an ta lang ta zo kani Manipur chanchin thar dang lo puan chon zomila MSU-te Meitei te laka malak zelan tum MZU nalak le tura Meitei an omani chuan inrol nga lan tumbok Meitei Census nei zo anita Mizo Student Union General Headquarters Aizol Executive Committee Meeting July ni somni pakhat sang ni somni pathum zirtop ni aneya Mizorama Meitei cheng te census nei tura rel to chu malak nga lani ti an thu chua chuan an ta langa MSU hruai tu te chuan Mizoram University Vice Chancellor chu a office a muin MZU nalak na indu sakna wanga Meitei la kan ni fo thin nia soyom chu an du lovin fimkhur turin an cha nge ani Meitei census si nei ni in nimin July ni somni pali sang ni somni pathum khan MSU chuan Mizoram Meitei cheng zong te ming an chen na le phone number chuan na thlengin census kimchang tak as update on 22nd July 2023 chu anei theita ti an soi MSU hruai tu te chuan tun hnaya Manipura kan unaw te torna wangin Mizoram University nalak le tura Meitei pakhat po lak tel an renti lo tur thu MZU Vice Chancellor nena an thlena MSU chuan Meitei pakhat po lak tel an ni chuan MSU chu ain rol wat tur thu an hrilh bok ani kongzo tura mi pui somna NGO Coordination Committee Chairman Puadlal ngeta chuan Manipura zo na thlak unaw te thlawang hona kongzo tel turin Mizo mi pui te soma an torna kan torpui zia ti lan chu kan mo phurna ni ti soi voina kongzo tura Mizo mi pui te tam thayang berkal chuak turin mi pui te chu asom ti soin Puadlal ngeta chuan kan zo na thlak unaw te an torna torpui zia ti lan na tu le an thlawang kan hona turan ye wangin thei to patran la ral muang takle tharum te lo thok chuak turin Mizo mi pui te kan som ani atia ngen nan lo siam to ngin Manipura zo na thlak nun na chan te su na tan puandum zar vek turin angen bok voin kongzo hi aizola chuan chomadar som pakhat atangin chan mari le kuliko na tangin thuang hnin nei tur ani dona Ras Bhavan not gate bula anin to khomanga NGO ayo rang ten thuan soyang Mizoram hun rang NGO huai khotin kongzo ani don bok ani kongzo chungchanga central uaime thu chuak Manipur tual chung boina wanga kan unaw zo na thak ten har san an to mek tur puina le thawang hauna kongzo NGO Coordination Committee bultuma voin July ni somni panga sang ni somni pathum chomadar som pakhata Mizoram puma nei tura sarkar na thokte chu kongzo nan telve theinan Chief Minister Mizoram hnen angen na siamania kongzo na kal tur te chu in nga khom na tur mun ruat chomadar som pakhata thlengman turin an pisa chu asan rem ti ani ti kan in hriat ti re Mizo mi pui atam theyang ber kongzo na hian kal theu turin central way me chuan asom tak meu ani kongzo tur thlopin pick up and service don lo pick up owners and drivers association poda aizol Mizoram chuan voina kongzo turan thlop zialan tirnan an service don lo thu an soi thu chuan siama poda chuan Manipura kan unaw ten har sat na an to kan du lo ziale voina kongzo tur kan thlop zialan tirnan keini poda te chuan service lo ni se kan tia service lui kan omani chuan action na takala kan yang tin thu chu an siamani Rajya Sabha Manipur boina chungchang soiho turangen na tlang lo ma se puke vanlal vena MP beidong du lo nimin July ni somni pali sang ni somni pathum thotran nia parliament session neya puke vanlal vena chuan Manipur boina chungchang soiho na hun hong tura adjournment motion dil na ka thelu bozuin thu soiga hantum vea keimang thawa rule 267 tlo chana Manipur issue soidil na thelu tu MP dang an lawm ve treu chu lo ni in
dar som pakhat ema session kan trana MP thar pakhatin oath taking lain business paper pathum vel chhir chu ni ani chin 0R in tran chi ani Manipur issue soitum te kan ding supa chairman in soiho na hun honorem ti si lo wangin dar som pakhat le minute som atanga dar som pani thleng house adjourn ani ta ani ati pu ven chuan dar som pani chi a session kan chhun zom le a questions hour man ni in jal sakti minister chan tur zona le chana hun manani lain opposition MP te chuan awla pakhat same Manipur zakte tin an awrol dual ani opposition MP engemoza chairman bunhaya kalin anawa chungzinga chuan Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh chu chairman in ache dan fall deuh nia puin tun monsoon session chunga tan a suspend thu apuanga chonhudar ni thleng atan house adjourn ani thu apuang ngalani chonhudar nia chi session tan le niin Manipur chungchanga wang boka in hial boil in tlaidar thum thleng atan session adjourn le ngal ania tlaidar thuma chi deputy chairman pu Harivan saloluta Manipur tia MP engemozat awrol dual wangin naktuk jingdar som pakhat em thlengatan house chu adjourn ani ta ani ati talam tongin puke vanal ve na hian July ni somni pakhat sang ni somni pathum khan Rajya Sabha chairman Jagdip Dhankar hena parliament dan manmek rule 267 to chanin parliament session kallai ti topa Manipur boina le thil thleng chungchang soiho na hun ni somni pali thlasari sang ni somni pathuma hona phu thu ziakin hen to ani puke vanal ve na chuan Manipura chi le chi inkar boina wangin mi za somliai tam boral toimi tam takin hiam an tuarti lekha hian ta langin thenomram hun danga mi singa chung an tlan che to a in sanga chung hal to ni in biakin zathum chung ti chiat le halania zo na thak mei chi le no pangte pong su le ngai sakan ni ati puke vanal ve na chuan Manipur boina chungchang soiho phalani lo chuan Parliament House an beng chengzel tur thua soi chuak bok ani Parliament a Manipur chungchang soiho thei lani lo ma se kannor zelang silal ro sanga MP Lok Sabha nimin July ni somni pali sang ni somni pathuma Lok Sabha thut khom na Manipur chungchang soiho na hun siam tura adjournment motion putlu tuma speaker hena notice petu Lok Sabha member pusila ro sanga chuan Parliament fur thut khom ni thumni a po thut khom lei theilawin house adjourn zel ni ma se Manipur chungchang hi soichu kan la tum zel thawanga tia rule 56 dananga adjournment motion putlu tumtu pusila ro sanga chuan sarkar lamin Manipur chungchang hi soiho kan rem tireng tima se eptulam tenen soiho an du dan a in bil theilo wangle Prime Minister ngain house chunga Manipur chungchang hi soiro se tian phut lat box si wangin voin lama po eptulam ten house ro rel na kal hlei theilowin an siama voin tholen hi chomhadar som pakhat thleng house thut khom an ti top le ta nei ati Manipur chungchang soiho tura adjournment motion hi MP dangte point putlu tumin notice pe ve thoma se pomani talawa NDA member jinga Mizoram MP te baka adjournment notice pe anom hriat anilo ti na soi Manipura meichia te zaumna ti borbana ni chungchanga Priyanka in ro rel na dik aphut Manipura kuki meiche pani te sarua ka kongan zo puina video viral chuan India ram chung mai baka rampo thlengin ngong anei na hleya Bollywood milar rang te po in he thil thlengdem na hi anta lang na sahle ani Citadel actress Priyanka Chopra po he thil thlenga hian angoi thei bik lova a meichiat puite tan ro rel na dika phuti social media kal tlangin ron talang Priyanka hian Instagram story kal tlangin thu chu aron siama thil sualte nom takti an yew tanga ni somsari pasari liam nu daya a video virala video dar ma action lak engma ani lo chu a chhana zot bok tin Priyanka Chopra hian meichia te chu in fiam nana man tur ani lowa tun din muna hian dikna in ro rel ngei theina turin inpum khatla ta poimo ati bok together in same le justice for the women of Manipur tina topa #mangin nakharani Priyanka baka hian Kareena Kapoor Kiara Advani Akshay Kumar le milar dang engmozatin he thil thlengdem na thule ro rel na dik muan du thu hi an au chu pui bok ani Manipur chungchanga Mizoram ro rel lai MNF press release hi ian share vele te ang
zoram namle sakho him tura ding kan ni NDA kan hlaulo MNF president puzoram thanga nimin July ni somni pali sang ni somni pathum thotram ni khan mizo namrun in khoma MNF president le chief minister puzoram thanga chuan thu soya MNF chu mizoram namle sakho him tura ding kan ni angin NDA hi kan hlaulo atia Manipur unaute thawang hawa kongzo na tel turin MNF zong som bokani puzoram thanga chuan NGO coordination committee ten Manipura kan unaute thawang hauna antorna kan tor puina anmani kan support na kongzo tel turin MNF zong soma mizo namrun po khar turani thua puang boitira Manipur CM nenan in biak thu soin mizo te reurel na pakhat noi om thu chu soi to lo turang len na chu puzoram thanga chuan tun maya kan soyani lo October ni somni pani sang khajakwa somruk pakhata MNF apian khan mizo na thlak zong reurel na pakhat noi om khom kan lo tum dei towa India ne na kan in biak na po kan nornat berani tuna ti dik tharani lo tia chan thu soyani pulal denga hawa an policy pui berchu rambuai nuwa silai nen Manipura lutin reurel na administration an bazar phara Northern area ti in run area anvua ama puzoram thanga po area secretary masaberani thu soi Indian and in biak na soin record paragraph clause 11 na MNF delegation te chuan mizo na thlak inhabited area hi rorel na khat nuaya turani kan tia India sarkar ayo te chuan hemi thua hian India constitution article pathum na soi veka kenin comment kan nei lawani ati Manipur laman ngoi tlata wangin a subjecta alu theilawa article pathum na mi puiten an champion pui turania keinin kan va in barlui turni lavin tu nairo chuan separate administration ti chu mi puin an au pui tamup mupa mi pui o tangin a local chhozel tura kan ngai Manipura kan unaw ral tlan ten hena kan ei le in eyanga kan in le in inang ti in thei to pin kan dong songa central atanga tanpui na local turtun thlengan la pek lo chu nimin maya Union Home Secretary a hrilh ti Chief Minister chuan a soya kumsang khazako somsari pakhata East Pakistan atanga Musalman refugee maktaduai rual West Bengal alu te tuam hlom tu kha India sarkar ani thule na taka nor thu soyani India politics chungchanga NDA BJP le ka inhoi le UPA Congress le ka inhoi in akal thin ti in tuna chuan UPA kha India tin an thlaka keini chu NDA group a tel maila policy le thil tuma chuan NDA thuin kan kallo keini chuan policy nget kan nei pathian le kan ramtan ti kala thila local chuan kan do dal mai uniform civil code champion pui an tumpo Mizoram Assembly a do dal thu kan pasa Delhi a kan the thla tun maya po prime minister hena in UCC hi kan do tlat don ti ka ziak atia keini chuan kan do tlat don ati NDA kalkhoma keini anga do huai tu manum lova bodia anin tlon siak lui ani mai MNF chu a policy in Mizoram namle asa ko himim tura ding kan niangin NDA kan hlaulo MNF hi central sarkar in thak awangin kan din na ala thak ve ngai lo atibok thren khatin BJP an hlauti chungchanga puzoram thanga chuan kan hlau okong lo barmaral tlan push back turanti keini chuan kan norgir don lo chole an mamo kan pedon tin house a hiel kapuang maso na thila chuan kan thokho ani thei kan namle sa kho thila chuan kan thokho thei lo an tia pianga G sharp ti chi kan ni velo keini tan NDA UPA Indian omzia nei lo keini chu pathian le kan ram tan ti hi kan sahal khai ani kan sahal khai ne na in mil lo chu kan hol vek thin ati MNF president chuan tual chung politics soin ZPM chu an phur wang lai takin candidate an puanga an buai nu mai keini chu kumsom buk chuang constitution le nomination committee mu mal tak nen kan oma anni chu in thlan hai tu tulanga an boi tu don keini chuan kan policy hi positive constructive zong in kan kalpuya anni chuan chevek policy MNF le congress in kanram economy culture moral anti chevek anti bidang chu chevek chuin an chua atha om chun kan tundin anga yanti amai ro chu mi puin infrastructure an han ena a chevek lo ti an hmu ati
ZPM chu an candidate te hi bel chiang ila an der thong tu mai ram ta na nun na petu thi sena lei tu te hi kumsom ruk chung nget klat kumsom thum chung pem ko lai chuan an chung nung le nge thin MNF president chuan Burma Bangladesh Manipur boy wanga lo lu te hian tu tenge an non panatia gawatia tu te mo zuk berutu kha an pan lo heng ho hian MNF sarkar hi kan mamo anti atul huna Delhi hlau lo ngam kumsom ruk chung policy ngai ding tla thi an mamo ngoi nam thin lungpu chu atopa ading chuak nge thin atia inkhom hi MNF treasurer puke vanalavan akai hruaya PKL rengpui Mizo National Women Front President in Hunser amangbok ani ole khati zongkha Manipur chanchin thar kanom puan theite chu ania Mizo Official Channel hlir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me